sibun ai pi parlok paro teng sumbahai pi Christian pat hakani ka channel jonga te menta kasing adon haye ngadon badikun te kalong kasing ka besit bahamo te ngisongkai pengat habaranda te mentang akwa tang ban supun itu ikun jongai pi mo to itu kun isang jung pi hai blog ngateng me balamukim tampulen nasari masuk na parwai te blog ngarwai cingwai mah dikasih ngai siapa kari kabait ubarim wajah di temen dengan su jingkin mas ikan wow cingstan ngai ten kari ninti sakla mi umpoli cingstan jadi umpoli Johnny yes papa inteng suka no papa tengling alai no papa open your mouth ha bye blog saya subscribe mo te tangkat tui ke video kalakut mau menta kasngi te play sibun ni pi barok ke belapet ya kani ke video play si carngu perlok berpat klet ban like ban subscribe ikani ke channel jonga bye bye kan bye